عركن طيدات سميتو كقدري زي جبس وعيو نايزموت كمسلي عويلا كيراكي نقلو محبتو يقولني مسلمو عويلا كيراكي نقلو محبتو يقولني مسلمو عالكني كمديا زغمري أبي مسكلك هاتر عقلي عالكني ويا خير لك زرغي سيرك انداخا وموت فالوديو تقرم زدنسو فتالي حزولي حزنك عشلو ومزموت بالوديو تقرم زدنسو فتالي حزولي حزنك عشلو أنا فيس عفي بقانقا شودن يا أدارو وايلومني شودن كأداليا نتزقات مع حرقة تجلس كلهم تفلتوهم minnesstund av 367 eritreanska offer av båttragedi utanför den italienska ön Lampedusa. Den 3 oktober 2013 drunknade och dog 367 flyktingar när deras eritreanska flyktingar, när deras båt kapsejsades utanför den italienska ön Lampedusa. Offren var på väg att söka sig asyl och ett tryggt liv i Västeuropa eftersom de inte kan leva i fred i deras hemland Eritrea. 3 extrema avskräckande fall kan nämnas i sammanhanget fast alla 367 människor dog. För det första, en gravid kvinna som var med födde ett barn när tragedin skedde, och när den italienska kustbevakningen i samarbete med de här plockarna plockade upp den döda kroppar fann det att navelsträngen inte var avklippt. För det andra, en familj det vill säga både pappa och mamma med deras 5 barn dog, vilket innebar att hela familjen utplånades. Det tredje avskräckande fallet är att en kvinna med 3 barn drunknade och dog i katastrofen. Det som gör tragedin ännu märkbart är att de eritreanska illegala och icke folkvalda härskarna ville mörka förlisningen. Enligt vissa källor, om eritreanska statsstyrda källor skulle bestämma, alla eritreanska folk skulle inte ha fått veta att 367 eritreaner har dött i tragedin i Medelhavet. Det var den i Frankrike baserad eritreanska radiokanalen, Radio RNA, som rapporterade däremot snabbt och detaljerat om katastrofen. I ett land där befolkningen... نحن اليوم اجتمعنا جميعا من أجل أبنائنا وأخواننا الذين استشهدوا في بحر لامبدوزا، ونحن ندمع من أجل شبابنا الذين فروا من أجل الحرية ومن وطننا المكبل بقيود الدكتاتورية وقمع الحريات. وهذه وقفة
نقدمها لهم ونسأل الله أن يتقبلهم في سفيح جناته. وجمعنا هذا من جميع أبناء إريتريا بالسويد يدل على وحدتنا وفهمنا لقضيتنا لقيادتنا وإسقاط الدكتاتورية، ونتمنى لشعبنا أن يتحد ويحارب التفرقة التي زرعها النظام الذي قسمنا إلى قوميات وأقاليم وديانات. إريتريا شعب واحد وقومية واحدة، والنصر إلى من يدل إلى اتحاد الإريتري والشعب الإريتري في أنحاء كل العالم وكل أوروبا وكل أفريقيا وكل إريتريا هي دولة واحدة ولا يفرقها لا ديانة ولا أقاليم ولا أفريقيا، والنصر إلى شعب الإريتري. كبرات أحوات بمجمريا نقعد حد مساهم السيلة حنتي نشتي اللي بوا علاتني بمعلت تذخري سماعات لامبادو زمانتي كبرانن زقوركم بمخنيات معلت تذخري سماعات لامبادو زا كنت أخاخب مخالنا زلا على كبر مسجانا يقبأنا تاريخ قالسنا أبنة أو ترايزي كونه مستن كراوي منبارو كلنا نردو حكيم. سلازي كم تناي تمالي تاريخنا لمون انتخونا عقمنا نتاريخ مسرح أب حدنا نايم. إلتراويان هايمانوتاوي أو رجاوي بوليتيكاوي فلينا ملكعنا أمبر مفلا لينا كوينو أي فلتني. عقمنا أبزحنتنا خوينو كل عقمنا نحادنتنا يخون كمن نمسا نمن ندقف انتاي سنة حساب نمنشو كاب حانتي مريت سفترنا دقتا حانتي إلتران إنا ناي الرأيا في اللي سقا ابن هنات مدردالين حساباتنا دا أمبر مفلالينا مسألة خون كنتو عين فكدن تاريخ حلفنت حدري سماعتنا سلزلنا دما ندحنتنا أم بتان ترى نزهلوهم بفلات بزي فلات نزقات أمو نقرات بحبر نوجد كابتي تمالي لمون يلتراوي بحق أن يقال صبح حدنة كبر كالرقاقت ملو عقمي علوه حدنة سمرت يلتراويان يعمبب سماعتنا بحدنتنا يدبسوا عوت اندلي تفتحي كردعكم تسواي قبر زخبركم يحواتي زحاش نبرا نخد رخبو إلكم تبقيسكم كم زحاسبكم مغن أيخون لكم زخبركم يحواتي عالم كي تزاوركم لا حلمتاتكم أب قبري خيو علكم ما ذكهم كي يتعودكم حالفكم زخبركم يحواتي تأجيبكم تبحالوا علىكم تأجيبكم إخم حاديمكم تبحالوا علىكم زخبركم يحواتي حاو خدوكم ويبلكايو حاو خدو تأجيبكا يبلكا إيو حاو خا تأجمكا زي فلتلكا من كفلتلكا يخل زخبركم يحواتي لومي ننافقكم صباح ننافقكم أملاح يقبلكم زخبركم سدرابت موتات نبعتكم كبدنا بليئوا زخبركم سدرابت موتات رحوان كسانة نمنيلكم زخبركم سدرابت موتات بينكم أيكونكم حزنكم حزن بزحات إيو حزنكم حزن إريتراويان إيو حزن إريتراوي زي سمو آخاني إريتراوي أيخونن حزن إريتراوي زي سمو آخاني إريتراوي أيخونن
نبعت إريتراوي زي بكيو تأجم إريتراوي زي ردعو شجر إريتراوي كفتحو زي بقس إريتراوي أيخونن أنا إريتراوي إيه نسخاك كميخا إريتراوي ديخا يكانيلي حق مسيرني فتح مسيرني أزم تريوم تلهم دقي كي تأخذني أبعد دغنا برلا زبور في كوينو نسبة تقمينا ولا حنت حسيبها يتلتني كورات ناشتو دقي مصادم لومي بناي مخنيات أزم تطفو دقنا ويقولش تحوى تعرسات تنالا أرن السطر حيكون جميل برايت ودن يرد أن دولة هاجر تنصف من الله نفلطة دينات هاجر كم زين راح تكون تبادم كم زلا أتخوفوا أبعدت راح يكون تصبيبنا أبسدتكم يخيت سنزل خابز خندحن كفتنا على بس يا أنا نعهم الزغبر نعهم الزغبر نسخكون نعي مستقبلون نعي مستقبلون من كوابر نسمع نتصور حسب نحواره كمتي قدامه تحواتنا أحدنا نزهجن نخت سخالصنا نخت هلوك على إحنا هاي تعب حبنا كذا ساعة زيادة نبجس ولا قط بقيسنا تصار حنا كن أخلا يكون نمر نتوم كمان تليفون زلون كنمصم كنصارم نفتن هاجر كابينا توصالا هاجر كابينا تفعلا ذكرى تفول لهم زرنا تصفعنا نحن آخر بالله سيكون لنا تقداي قطما أوزرلو بسلام كنا برمو نحن تمشنا قدم نزيان مقبارك إيدا إيد كانبا محابار نقعز رئيتو نتاتكم نعيكم المخانف بلن رئيتي كاختكم بلنين مو محابارك إيدا إيدالك صباح دا يكون لومي نزلو تسخل أنا لومي تسخل خينا زيكم كاباي برحيو زلوخون نسود ما تتشقون دلو كاندي والناس لازماني حانت معالتي لك حمزة بساكي من خدنا نتصرفنا الخيدنا أو كترنا في مو كم صاو مخانو قدناتي هزبنا نباري عاوت ندلاي فتحي كلنا بحبار نغيب أنا We are all gathered together today to pay our respects to those who have died tragically and those who are fighting survival. The angels are in a better place, but now I wonder, will it be all over here? Eritreans all over the world, please say something. Otherwise it will be accepting all of this blood. Hundreds of Eritreans are dying of pursuit of peace, happiness, freedom, better saying of a better life. Eritreans have been seeking and crying for help now for long, but no change or improvement have been made so far. The harassment and abuse in Eritrea left us no choice but to leave the country, taking illegal and dangerous ways to find our peace. To us, these roads are better than being captured in a corrupted Eritrea, where home is no longer safe. Nowadays, all Eritrean families have become victims of this dictatorial force that have blood on their hands. Eritrea has become a place where you can never find peace. So please, those who haven't realized that, open your eyes and ears. Because PFDJ's policy of crime is clear, but only to those who are willing to see it or hear it. Women are dying, being abused, held prisoners, devoid of rights, raped, and they're also losing their beloved ones, like siblings, husbands, children, and friends, in and out of Eritrea. Please, those who we can, because we're standing in a better place today, let's stand for them, because that's what we were taught to do, to fight and care for each other. Considering that we have a government that rather makes money organizing concerts instead of caring for his people,
that's going through a tragic loss, I say let's do it on our own. Let's fight and care for each other. To conclude, I would like to say, may God raise their soul in peace, and may God give strength and patience to those who are fighting survival. Thank you. Våra bröder och systrar, farbröder och kusiner och släktingar och förlorade sitt liv i kampen för självständighet. Varenda eritreaner kan vittna om detta. Så många historier om lidande, förtryck och orättvisor finns i det eritreanska folket. Historien kan bevittna att världens ledare inte brydde sig om eritreanska folket. Idag finns det en stor misstänksamhet om världen, och det är inte konstigt med tanken på vad som händer skett i historien tidigare. Det innebär inte att världen ska sitta och tysta och blunda vad som sker i Eritrea idag. De som offrade sitt liv i kampen för självständighet gjorde det för att man hoppas på frihet, fred och rätten att bara kunna eritrean. Jag hoppas av mitt hjärta att min generation ska kunna fatta det. Låt inte en hel generation gå förlorad. Därför vi eritreaner och omvärlden agerar snabbt. Eritrea framtidsarv, vår ungdomar, inte Isaias Afwerki. Diktaturen Isaias Afwerki har styrt sitt eget folk med järnhand sedan 1993. Idag i Eritrea kränks mänskliga rättigheter. Inga civilsamhälle. Tortyr används rutinmässigt. Eritrea har blivit ett fängelseland för sitt eget folk. Från det fruktansvärda tortyr och systematisk folkmord har ungdomarna flytt. Några av dem är idag med oss. Barnplikten används i rent slaveri, vilket leder till att många ungdomar flyr från Eritrea. Mellan 2000 till 3000 människor flyr från Eritrea varje månad för ett försök att kunna undan diktaturen. Idag är 10 000 eritreaner på flykt i hela världen. Flyktingströmmen har aldrig varit större än idag. Detta är ett bevis. Vi har en regim som jobbar emot oss eritreaner. Vi ser nu hur våran ungdomars framtid rasar. Jag uttrycker också en enorm sorg kring händelserna i början av oktober när båten sjönk med 357 eritreaner utanför den italienska kusten. Det visar desperation hos de som bestämmer sig för att fly trots de extrema faror längs med flyktingvägarna och den osäkra framtiden. Jag ber er till alla regimsanhängare var ärlig mot dig själv. Stanna upp och tänka igenom varför du gör som du gör. Vi har ett ansvar att öppet kritisera diktaturen som inte har samvete eller känslan av ansvar för sitt eget folk. Att kritisera bristen på demokrati eller rättvisor innebär inte att man inte älskar sitt land. Även de eritreaner som har flytt och lyckades få asyl i ett annat land utsatts för trakasserier av regimen anhängare. Ni, regimen trogna, har ett eget intresse på våran ungdomar, bekostnad av våran ungdomar. Att vara flykting, det hjälper inte. Det löser inte våran problem. Däremot, effekten blir tvärtom. Det vill säga, diktaturen Isaias Afwerki kan sitta vid makten länge. Tack för att ni lyssnade. Hansson heter jag och jag är präst i domkyrkan precis här borta. Nu pratar jag på svenska och hoppas att ni förstår vad jag säger. Vi har precis firat gudstjänst i domkyrkan och jag kommer med en hälsning därifrån. Som ni förstår så kan jag
inte alls speciellt mycket om situationen i Eritrea. Och jag kan inte uttala mig politiskt, min kunskap är alldeles för dålig. Men vad jag kan uttala mig om och vad jag vill stå upp för, så är det sånt som har med mänskligt värde att göra. Mänskliga rättigheter, medmänsklighet och omsorg om varandra. Och jag tror att det finns inte någon som är oberörd av de här rapporteringen om vad som hände utanför Lampedusa med båten som sjönk. Och just idag så har vi läst en bibeltext som handlar om hur Gud är med alltid. Och så är det en strof där som säger: om jag gick till vila ytterst i havet, så är du också där. Och jag står här för att jag vill ge tröst och ingjuta hopp och visa att det är viktigt att vi bryr oss om varandra. Och vi har öppnat domkyrkan och där finns en plansch och där finns ljus att tända för den som vill. Och alla är mycket välkomna in. Allt gott till er från oss. فطار السماي أبصير نحكيلو أبص تبديلو أبسما يغبرو عالمنا كل حزننا عالمنا السلام كلنا أنزلنا شكرنا سقنا أكل بلنا عرفنا السلام كلنا صفت الأمور حالنا ملأت سماي قمك فتوح سلزوق ساعات فطار السماي أبصير نحكيلو أبص تبديلو أبسما يغبرو عالمنا كل حزننا عالمنا السلام كلنا أنزلنا شكرنا سقنا أكل بلنا عالمنا